may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti bagam, Julie bakan? Panagkunak kat may mayat no ipabunyag tamat ti anak ta, Joseph Lakay. Mabalin mait, ngam simple laang ti kabailan, tabakit. Okay lang lakay. Nayunan ta tininang kaninong tapno adunto ti. Ay nawa, dagiti na immateryala na bambanag manin ti adda iti utak mo. Siyempre masapul nga agbalin tayo a praktikal lakay. Bakit? No kasta ti kapanunutam, amangan no awanan ti mayat nga agninang huna agninong iti anak ta. At dalat tamot siguro. Siya kun ti agsapul itininong kaninang ti anak ta. Ipadas ko nga ibagay tinasing dagayem ko no kayat namay. Wana, isupay ama inayon iti listaan ta. Kita ama, di ka agpilpili, tama nga no maisyo tayo. Uray san abak nang no adda maisuro na iti anak ta. Mabalin ta. Mabiit man laang ansyang. Apay ka di. Adda masapol mo kanya, Julie. Kastoy nga men, ipabunyag mi ti anak may. Kat? May saka kadagiti kayat mi nga alaan aninang. Ah? Alam mo ton umanugot kan, ta inayon ko tinagan mo iti listaan. Idi pa'y may sangal daw apadpadaanan ka. Manungay tinaalayo aninang kaninong. Dua aninong kan may sa aninang paylaang. Maikadwa ka kumano kayat mo. Ah? Ay ko, aguray man pa'y tapagpanunuta. Apay apagpanunutan paylaang ngay. Kasaritak man pa'y nilakay ko. Ibagat to kan ka no anyat mapagsaritaan na eh. Itay pa'y adi ka matagtagaray, ansyang bakat. Anda ka di parikaut. Naunag ti pampanunutak lang ay. Anya day taya. Panagkunam, bagay ko kaditi agbalin aninang iti anak da Julie. Agninang ka bakat. Sa anak nga rod ang makapagdesisyon lang ay. Apay mat. Una, tano da duma, demanding ni Julie. Amangan no inton madamdama kat adda maibagana, no awan maitid ko a regalo para iti anak na. Di ka saritam ni Julay. Ibagam asan ka baknang. Amangan no agsakit tinakam na kanya klakay. Ibagam nga agninang ka. Ngum di na namnamaan nga aduti maitid mo anain materyala na bambanag iti anak da. Takas kadakwada, san tayo mo tabaknang. Kasta nga rod taramidig lakay. Sapay la kumata maawatan na dayta. Uray saan tayon sapay nga ituloy ti bunyag lakay. Ay nawa, apay mo't bakit? Wan ata nagaduti nakasarita. Ngam dua aninong kan dua aninang laang ti manugot. O kilang day tabakit. Ay nawaw, may mayat latamot ano aduda. Tinapatay, kit adda ti upat ngay manugot. Itantan tayo pay laang lakay. Kasano ngayon dagiti nakasaritam nga agninong, kan agninang kuma. Kasaritak ida Manya ti bagam katakwada nga eh. Irason ko nga dapay lang tinapatag anang usaran ta iti kwarta tayo. No, apay ngamin amasapul nga adu tininang kininong Ay nawaw, common sense matan Joseph. Para matla ang iti anak tati kastoy nga aramida. Anya gayam ti isuot mi inton bunyag ti anak mo, Mari Julie. Uray saan kan nga agsagana, mare? Ne, apay ngay. Itantan mi paylaang. Saan ang matuloy ita tinagsaritaan ta? Ay nawaw, apay mat. Personal reasons, mare. Kasta ka di. No bilang man ta agbaliw ti kapanunutan may, ibagaktokin ka, mare. Talaga laang ngamin asaan ang mabalin ita abulan. Ala, no kasta ti desisyon nyo, maawatak matkat di, Mare. Adda ngamin napasamak ajak ni namnama, kat naigastos mi ti kwarta may. Sapay la kumaata maawatan nyo mati sitwasyon mi, mare. Un matkat di, Mare. Di ka madanagan no may papan iti day taabanag. Maawatan. Anyat na pasamak, July.
Agpinpinukaw kayo matkin ni Ines itay. Wala, tama diti ugali day nga inis, nana. Ay nawaw, anya man ang tinagapaan nyo aya. Day talag singir ti paglaingan na, nana. No adda utang mo kwa na, agbayad ka ngamin. Iso nga rod ang makisarsarita akin kwa na itinasaya at tawan kwartak ita. Saan ba't ang mabalin nga agpatingga kay laeng iti sarsarita na kong? Ay, makabayad akto, nana. Saan lang nga ita? Apa umut amin ang akalugaran tayo. Makiapa taapaan dakmat. Mabalin mo't nga agpakumbaba ka. Narigat nuguraan da ka dagiti kabaranggayan tayo. Ay, nana. Uray intero a barangay ti gumura kanyak, awan bibiyang ko. Anya, Saan asyak ti agadjas para kadakwada? Nagapakanumot da inis kin Julie itay. anya, Isaw tinaistorya ni pare Lando kanya. anya ka numanin nga itinagapaan da. Utang ka no, ti makagapaw bakay. Ay, una yan ni Mari Julie. Idi Lunes, adda nakaapa na. Ita, adda manon. Diyak man amaw, iti day ja ataaw. Inal daw samutan ang makiap-apa day di a babae. Naturay mo't ngamin amay sa. Day tala makiap-apat ti amunang raramidan. Kaslasaan nga agbyag no unti kaapa na. Sigurado aday ta nga ugali na ti may sa aga po, no apay nga awan mayat nga agbalin aninong kaninang ti anak na. Madisdis mayada, tadam nga mintang tangsit ni Julie. Un nga rod mairaman pa dito, beng! Panagkunak, umanayan ti budget tayo, pidol lakay. Rugyam nga rodon tagplanaw. Tapno mabunyagan mo ti anak tabaka. Wan lakay, rugya kun ti agi budget. Dakitini ng kininong ngay. At da nakasaritan baka. Awan pay, kasaritak to dagiti am-am mo. Oras siyak baka. Tulungan ka. Oray basit laeng, tinapatag kat pagwadan ti mapilita. Uwan, baka. Ken oray saan abak nang, tinapatag kat adda maisuro da na saya at iti anak ta. Uwan, baka. Amok daytan. Okay, no adda makasaritam, ibagam adagos kanyak, tainayon ko iti lisnaan. Manungay tininang kaninong akasapulan nyo iti bunyag ti anak yaw, ansyang. Kumpurmi no mano ti mayat nana. Inayon nyo man tinagan ti anak ko nakong. Ha? Ni Marisali nana? Wan, kayat na dayjay ti agbalin aninang iti anak mo. Saan ka di nag-message kan ka? Awan pa'y mat nana. Amangan no nalipatan na laeng. Ala, inayon mong tinagan na itilistaan nyo. Okay, nana. Agyaman akmanan. Sigurado nga ado ti mayat nga agbalin aninang kaninong. Tanasaya at kayo nga agasawa. Saan kayo arupat kwarta? Saan akas iti daduma dita? Baka, anya ti ilis-listam. Dagiti ninang kaninong ti anak talakay. Ay nawaw, nagatumot kan baka. Jay daduma, isuda ti nagboluntaryo. Aya, Wen lakay. Amumet, saan ko nga aramid ti mang pilit. Adapay nagan ni Salay nga anak ni Nana Lina. Nagboluntaryo lakay. Duda mo, gayam. Wen nga ron, uray siya. Naklaat na, tadamot dagiti agbulboluntaryo agagayim sa. Nasayaat ano kasta bakay. Saanan ang masapol nga nagbirok ka. Tadamot din lagi tinagbuluntaryaw. Pudno launay lakay. May mayaten ti kastoy. Tapno awan maibaga dagiti tattao. Ay nawaw, nagadumot tan tininang kanino nga inalada. Ninang kininong kun naman hindi ta Julie bakay. Kita am nga mintimpos ni Marian siyang alakay. Idag man. Aday ta ni kita am kaday. Napumpun mo ti listaan da. Aywan. Adong agpaisaw. Sigurado a pinilpilit dadagita lakay. Ay no. Nakita mo ka ding inaramid na. Saan mo't kiday, nga madlaw mo ngamin. Ay. Di kag sa iti kastan awan pamanagnak mo bakay. Madlaw mo't? Nasaya at atao daan siyang kan pari pidol. Anya tamo tayo nga eh.
Amangan no nagboluntaryo dagita. Nagrubata kong Julie bakit? Ay nawaw, kunak man no makipangan tayo iti ayandaan siyang ita. Bunyag ti anak da italakay. Da kayo latan ti mapan Ay nawaw, di mo kaya't ti libre amakan aya. Sana mabaling aglangan anak bakit? Sayang mo ti suldok ko ma. Sa bagay matkit di Huwag gayam, norumwar kayo. Ilimang mo titulbak iti sigod a pangilimlimbangan tayo. Tagawid akto no alas 12. Won lakay. Ipadas kunto ti mangisupot iti parakeng ka no makataymingak Ay nawo, saanan? Lumakipangan kayo. Husto mo tinday jay Sana masapul ang mangisupot kayo pay laang. Nagadun amakmakan. Ilibre ka no dagiti ninang kaninong tidaduma. Aya, Wood, kas kumaiti cake. Inisponsoran ni Isabel Agayem ni Ansyang. no kasta. Di mawat dagayam kadagiti ninong kaninang ti anak da. Isumot lagayam nga adu ti ninong kaninang da Kayat dati makalibre. Bidto ti pampanunutem. Saan da di maawat. Dagiti ninong kaninang tinagboluntaryo amang ted. Kasla panagayat damutten iti anak da iti bunyag ti daduma. Sa anak amamati nana. Anya, Imposible launay ti kastang ibagbagayo. awan imposible na kaong. No nasaya at ka atao, nasaya at matipadam atao ken ka. Ngem numan nakiapa ken natangsit ka. Natangsit damot ken ka. Agawid kayo ka din, Mari Julie. Won maray, apay ka day. Alaam da ito, Mari. Anya ngay day ta. Anya kumapay ngay. Makan sobra nga minti makan. Kasano, kat sinubraan yung matininang kaninong ti anak yo. Anyat ko na? Sinubraan nyo ti inalayo aninang kaninong ti anak yo, kunak. Uray la na puno ti listaan nyo. Kinapudno na, nagboluntaryo ti daduma, Mare. Oho, No, saan ka amamate? Sa ludsodom ida. Kaadwan ka dagita, kat nasingad agay yung mi, tinagboluntaryo. alawo nun, nangabakan. Anya? Ha? Kasta timbaga na kang kabakal? Wala kay. Ay nawa. Di mo latan ni kaskaso bakay. Madingarod tirik nakitikas diyan na isawang na. Kaslabasol tapay nga adda nagboluntaryo aninang kaninong ti anak na. Umapalaki di tayo kalugaran. Anya kumangay ti apalan na. Una, tado tininang kininong tinakta. Kadi iso tinagplano agpabunyag. Mabilbilang lang tininong kininang. Ti ugali ni Julie ti may sa ama kagapula kay. Sino kung mga aming tagboluntaryo kat apaan naman tagiti kalugaran tayo. Agraman lagi tinasing nagagayim na. May turod ng apaan. Manakiapa na iya babae. Tinilaw mo kanu ti adu aninang kaninong iti bunyag iti galman bakit? Asino tinangidanon keng kalakay? Dagiti nakanggag itin sa usawang mo ijay Imbagak lang tinakitak lakay. Ay nawaw, awan babain mo met. Sika lang arudon tinakibangan, sika pa'y lang tinagado ti sa una. Una ata nakakaskas daaw lakay. Idida tayo ti agpabunyag kuma, manmanuti kayat na nga agbalin aninong kaninang. Idi nagpabunyag ti anak daan siyang kanpidol. Napuno ti listaan da. Wan ata nalaing amakibagay dagiti nga agasawa. Nasaya at day ti padadataw. Saan akas iti dagduma dita, nga agbirbirok iti apat ti paglaingan da. Ay nawaw, patpatamanak ka day. No iti panagrik na, magkat saan aparakin ka ti insawang ko, ilisya pa. Kaguranak magaya man ni Ansyang. Ay wun, kagura na ka, ta sumanao ka. Ay nawaw, apay, nasaktan ka di iti na isawang ko. Di mo nga minamo ti tangtang abem. Anya, Sakbay nga agsao ka, agsaludsod ka pa'y nga main tapno maawatam ti mapaspasama. Kentapno ammong ti ibagbagam. basol ko man gaya man. Iso nga awan unay ti gayem mo dito lugar tayo. Iso nga awan ti mayat nga agbalin aninang kaninong iti anak mo, takas tangamin ti ugalim. Man nakiapa ka. Anya? Natangsit ka nga main.
No aramidem kumamot ti kas iti aramiden ni Ansyang, o di mayat kuma. Adda kumamot ag voluntaryo nga agninang iti anak mo. Likliklikan naksamat, Mare Julie. Ay, kwa, saan mo't Ansyang? Apay nga rod asabali nga iti pagturturungam itay. Saan mo't nga ijay ti dalan nyo? Ay, kwa, mapanak ko maiti ayan tigayim ko. Asino agayem mo? Ay na, nagadulakit din asal sa lutso daw. Amok nga grasrason ka manen. Amok alikliklikan nak, tadabasol mo kanya. Si Kaki di mo't. Saan ko nga aramid ti kastaan niya? Ay namare, jak amo no apay nga isyo ken kati may papan kadagiti nagboluntaryo aninong keninang ti anak ko. Nasakit ka di tinakam mo, tawan nagboluntaryo idida kayo ti agpabunyag kuma. Ha? Ibagak ti sikreto ken kamare. Agsingsingpot ka ngamin. Saan kat aday ta makiap-apat ti paglaingam, tagraman pamilyam kat maapektaran iti kasta nga aramid mo. Anya? Makipagayam kakit di kadagiti kalugaran tayo. Tawan na saya at apagbanagan ti tao analaing amakiapa. Ay, nawaw! No ti may sa atao kat narigat a makatungtong kan manakiapa, awan ti mayat a makigayam kan kuana. Ngam no ti tao kat nasaya at ti aramid na, nasaya at mat dagiti kaaruban na kan kuana. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agawid ka ka din, Vivian? Ay nawaw, syempre sa dino kumapay ti daduma ako panakngay, kat nalpas magtanti trabaho. Itulod ka na. Sigurado ka kadi? Wala. Tapno saan ka mawanog nga agpilpila? Saan nga ta nga agunget Awan pagdanagam, tawan ammo na dayjay. Numaamuan naman, siya kunti makaammo nga agrason. Okay, adakin ka dayta. Aramidag ti amin para ken ka, Vivian. Sigurado am laeng. Adi na maamuan ti maipapan iti relasyon ta. Tano mapasamak dayta, nalpas ta na dua. Awan pagdanagam ko manen, everything is under control. Nasaya at matno kastarino. Uray lang nga rubit, Kunak man no nalpasan ti trabaho. nalpasen. Alag laeng tilaptap kan tulbag ti motor ko. Sige. Agawaam nga rod. Taurayan kan ditoy. Na, nga daakon. Asino di lalaki ang nakitak anang itulod keng kabibian anak kau? Ay, kwa na nang. Gayam ko day chay. Lalaki tinakitak, siya ita ibagam agayim mau. Wan mat nga minanang. Gayam ko day chay. Gayim mau winunubyaw. Ninanang mat. Asino nga minday jay aya? Sana mabalin ama mo ni nanang ti maipapan ka ni Reno. Ta sigurado, ibaga na nga isinak no maamuan na ti maipapan ka ta kami. Napauli magkamot. Ada ka di ilimlimad mau iso akasta ka. Di ka makasungbat. Ay nawaw, awan nanang. Anya kumamot nga iti ilimod ko kada kayo. Ang mga nuadamutan ilimlimad mo dita adimi amaw. Ay, awan na. Anya ko mati ilimod ko, no bilang laon. Mangantayo kit din nanang.
Ada ginatang ko asidain tayo. Ay, anyat orasan, ngum saan pa'y anagawid da Areno. Amangan nusan pa adalpas ti trabaho na. Lusay anak ko. Alas 5 amalpas si trabaho na da tatang. 8 a.m. to 5 p.m. Amangan no nag-overtime da. Imposible ang mapasamak day tatang. Saan nga overtime da gijay? Sa di no kumapay ti nagduma apapanan nila kay mo ngay. At dalakit di sa bali nga itultulod na day a tao. Anya. At dalakit di kabit na tatang. Nawa, pag kunamay, Madlaw mo. damit trabaho na. At ka di ba'y oras na agbabae. Ay na tatang, diyo amuti kabaulan ng aramiden day Areno para iti sa bali a babae. Narabyang kamat. Nag-overtime kami, bakit? Overtime? Wen, Ay saan man asyak ti ulbudam si ka? Overtime mo't nga ibagbagam dita? pudlumot bakit? At dalakit din tulod mo a babae. Ni bakit mo? Sino kumangay ti itulod ko, babae? Diyak amukang ka ah. Pagat atapan na man ngaminan iti dakas. Aganad ka laang Reno. No adda ti maduktalak. Dakas ka talaga kanya. Narabyan man ang nirino. Kunak tumot kada kayo tatang. Adda babae na dayjay. Narigat ang sasaw. Nawan ebidensya, anak ko. Addan to tatang. Payan ti ebidensyam. Agimbestiga akpaya. Mariknak nga ada ilimlimad da Areno kanyakat. Daking ka dayta. Agin sisingpot lang ti manugang yun no kasangsango yu tatang. Ngam no nakatalikod kayon, ay na, narigat ti agsasaw. Sa bagay, si kamit asawa na. Si ka ti makamaw no niya ti ugali ti asawa. Naalayo tatang. Motor mo dayta. O nanang, kay ruruar ko laang. Fully paid day tananang. Nanginan siya, matikas ta ang motor. Ay na wow, syempre mo tananang. Nangina, tamayat mo ti quality na. Nangalaan mo't iti igatang mo ngay. Ninanang mo't. Syempre, kwarta ka. Amoy mo't nga ta trabaho. An-an mo ngay mo't tinangina ang motor. Ay kud pag-service ko Amom ayamat ti ang motor. Ninana nga talaga. Common sense nang. Saan ko nga amo ti agmotor? Ngam, mabalin ko mat ti agpaisuro. Kanay. Nagadulakit din na salsalutsuden nyo, nanang. Basta, agpaisuro akto. Agyaman ako na Reno. Agyaman agtanaanos ka amang isurusuro kanya. Di mo timbaga nga ramidag ti amin. Basta para ken ka, Vivian. I love you. I love you more, Vivian. Kat, anya nga iti ibayad ko ken ka. Sana ang ngagsing-singir. Libre nga Ruden? Basta para ken ka. Kat kaano man na nanawaya ka. Apay kung makit na isurok mo't aminin ken ka. Ag-rides taman mat? Ijay? Depende ken ka ano sa dino ti kayat mo. May mayat no iti adayo ko ma. Adaliv ko ita ang bulan. Talong aldaw day jay. Kano? Last week of the month. Sige. Ipadas ko mat ti ag-file iti leave ko. Isapsapa ma. Tapno amo ni boss. Wen, ag-file lak to intun bigat. Bareng ma-approvean mo't laeng. Talaga na puskol ti panagrup-rup pa day Areno? Apay ti asawa anak ko. Kitaan nyo day ti aladawan tatang. Ha? Ay nawaw. Nirino may ti adda iti ladawan. Asino nga iti babae akadwana. Asino kumapay tatang? Ti kabit na ah. No kasta. Pudnugayam ti atap mo anak. Adda nga agpay so babae ti asawam. Agsaga na dagiji at tao. Nangalami ti daytoy aladawan. Adda nang isen kanyak tatang. Katrabahuan kanumot lang ni Reno ti kabit na kat. Mom, no sino takabit na? Vivian kanu tinagan na. Sigurado ka pagbabawian da adwa ti inaramid da kanyak tatang. Aray ko! Apay
Abi amang sipat ka ngay bakit? Babaero ka? Ay no, awan amok dita. Ada ebidensya, Reno. Saan ka makapaglibak? Ada nang idanon kanya. With resibo pa ya. Kaya't mo makita? Sino tinangidaron kayo ka? Di mo namuan no sino tinangidanon kanya. Basta ada. Anya? Mingmingam dahi ti aladawan. Nag-sweet kayo launay iti dahi Vivian. Edited samot dahi tabakat. Uso nga minti AI itakat. Edited ta rupam? Saan nga edited dahi ta? Agsaga na kayo adwa iti kabit mo. Sigurado adi yung magustuhan ti aramidek. Katsika, agtalaw kan. Agtalaw ka, no di mo kayat nga ipaikat kay ti trabaho. Awanan kay ti bain. Hello? Gadol ka, babae? Sino da ito eh? Siyakla ang mat, tiligal nga asawan ni Reno Anubium. Anya? Di ka gindi tamok ti kalukwan nyo iti asawa. Awan dakas ngar aramidek ken ka? Di ka madanagan, itat ko ni Reno kang ka. Sino areno? At ay bidensya, isuasaan asyak ti ululpudan nyo. Painusinti ka pa'y lang mat dita. Hoy, babae! Di ka agin tuturent no awan mo't pamanagnak mo? No kayat mo, isend ko ti video kan ladawan nyo. No kasta, at ebidensya na laban kanya. Kasano ana amuan day jay alusi ti maipapan kada kami iti asawa na. Asino di mawag, Bibian anak ko. Deh, apay ngay? Kasla di na nangagtiimbagak Bibian! Ada kayo mo't gayam iti malikudak nanang. Itay pay Kasarsarita ka, ngam di naksama umangmangag. Pasensya kayo nanang. Adala na unaga pampanunutek. Anya launay ti pampanunutam Asino ti mawag itay? Nakita nga ada kinasaritam iti silpon mo. Awan da jay nanang. Apay nga rod akas ta tilangam. Madlaw nga ada parikot mo. Katrabahwak lang da jay nanang. Asino nga raw? Nang, saanan anas ka na mamuan nyo? May papanlang mutkit di iti trabaho tinagsaritaan mi. Naimbag abigat mo, Bibian. Anya ti aramidam dito'y balay? Nasdaaw ka siguro no kasano ana amuak ti address mo niya. Anya ti masapol mo kanyak? Imayak, taala ti balitok akwentas kan motor nga inted ti asawa keng ka. Anya? Tapno ibagakken ka, awan pulos inted ni Reno kanyak. Di ka aglibak, ta nakitak ti motor kan balitok nga alahas nga impos mo iti Facebook. Tapno ibagakken ka, saan nga inted ni Reno dayjay kanyak? Siyak ti gimatang para itibagi. Ay, saan asyak ti kalkalabanam? Puno ti bagbagakken ka? Di uray sa ludsudem ni Reno? Siyak ti legal nga asawa ni Reno. Iso nga dakarbak iti kwartana. Adda iti lintag dayta. Kukwak nga ro dayjay? Siyak ti gimatang, saan ka dati asawam? Hangam adda kang kadayta? Ited mo ti alahas kan motor kanyak, wenno? Kayat mo ti maidimanda kan maikat iti trabaho. Anya? Ikan ka iti duang aldaw apawayway, tapno makapagpanunot ka. Mangibabain ka, Bibian? Nanang, Nangag ko tinagsaritaan nyo iti dayjay babae. Diyak laing pagarup ang maaramid mo ti kasta. Nakirelasyon ka iti naasawaan? ay atak nga rod ni Reno. Nagado ababaro dita. Ni Reno ti kayat ko, nanang. Wen angam kita man ti mapaspasamak iti biyag mo ita. Ay, jakim pagarup ama amuan ni Lucy ti maipapan kada kami iti asawa na. Kasano ka nga rudan ita? Awanan no agdemanda dayjay. Sigurado ang maikat ka iti trabaho. Maibabain ka pa'y. Anya nga rod aramidak, nanang. Kaya't na nga itid ko ti alahas kan motor ko ken ko ana. Kat saan mo ta ni Reno tinang bayad iti dayjay? Parikot mo matenday ta Itid mo ti gayat na wano may demanda ka kan maikat ka iti trabaho. Ay nawaw! Naglalaingan na ngay, nanang. Dayta ti ganabom Gatel kanto mo ngamin. Anya ngay ita. Reno, kasaritam man ti asawam. Kasano ko ma? Kat pinapanaw nakmatan ija balay. Kaano pa
Jai. Hindi na amuan na ti maipapan ka data. Talaga na puskol ti panagrup-ro pa day nga asawam. Apay ka di. Agraman ti balitok nga alahas ken motor ko. Kit kayat na nga itid ko ken kwa na. Impagarup na siguro aginatang mo dagi Jai para kanya. Ay nawa, imbagam kumatipod no ah. Imbagak met. Ngam agpatangkan nga rod. Saan mo't nga agpaabak? Kat no saan ko kanu nga itid ti kayat na? Agdemanda ka no? Kan ipaykat na kiti trabaho. Sos, kasano nga rodon day tangay? Ay nawaw! Agpanunod kay ti pamuspusan. Ta asawa mo't day Jai reno. Apay nagawid ka pa lang dito'y balay? Nagpuskulan ti rupang maagpakita, kalpasan ti inaramid mo apa ng loko kanya. Pinapanaw ka lang arudon, agsubli ka pa laang. At dala napatag nga ibagakan ka, Lucy. Anya ti ibagam? Kahit ko lang nga ibagakan ka, asaan asyak tikim matang itibalito nga alahas ken motor ni Vivian. Ay nawaw, isakit mo pa laang day di babae. Ibagbagak lang ti pudno bakan. Tumal na ka man, Reno. Kan mabalin ka day, di na awagan ng iti bakit. Puskol ro pa kamot. Saan amay parbang nga alaam day jay? Takukuha ng rudagi jay. Saan ka di binalagan ka ide? Imbagak asaan asyak ti kalkalabanam, ta di mo magustuhan di aramidak. Saan asyak ti kalkalabanan nyo, ta idimanda kay tupay adwa? Parigatim launay mo't tikabit nila kay mo anak ko. Kurang pa'y kit di day di atatang. San pa'y gayam ani Reno tinaggastaus para iti alas ken motor tikabit na. Di ka numit babae tinaggastaus anak ko. Amok day tantatang. Pangalaan kumangay ni Reno iti igatang na, kat adda utang na abay bayadan na. Apay nga rod akayat mo atagik kwaeng. Ganabanda ah. Kurang pa'y kit di day di abayad ti pananglukloko da kanyak tatang. Anya? Oray anya ti mapasamak, sa anak nga agpaabak tatang. Ilaban kumot ah. Itad mo amin kanyak, agraman ti tulbak ti motor. Oh, naitid konti kayat mo. Pang naasim ta sardengan nakmeten. Basta ah, agtungpal ka iti kayat ko ang mapasamak. Awanan ka itibain. Ay nawaw, agpada talaang. Nalablabas ka ngam tisyak. Sana siyak ti pagsasawam iti kasta, kayat mo ka di amamuan ti entero asa nga lubungan akabit da ka ti asawa. Kayat mo ti maidimanda. Hoy, naitid konti kayat mo. Iso asardengan nakmeten. Di ka madanagan. Tao akmat kit di akasarsarita. Kukuha mo ni Reno. Awan bibiyang ko iti asawam. Kat no nakirelasyon ka kang kuwana. Jakon kayat ang makita ti panagrup-rupam si kaababae. Iso apang nga asim ta pumanaw kan. Okay. Agyaman ak, tayo sublim ti alahas kan motor aginatang ti asawak para kang ka. Anya? Nanang awanan. Basol mo mulaang no apay anapasamak ti kasta kang ka. Awanan bain da jay ababae? Saan mo't ngayon regalo nila kay na dagi jay kat? Ginatang ko dagi jay nanang. Ali makirelasyon ka pa iti naasawaan. Agpatulong ak iti abogado nanang. Napanunot ko nga awan karbengan day jay ababae iti motor kun alahas ko. No saan mo nga ititikayat na, idimanda na kayo. Wanang No agdemanda ka, reputasyon mo mati maperdi anak ko. sayang dagi jay nanang. Masayangan ka mulagayam. Apay anak irelasyon ka pay lang iti day di arinaw. Awanan logi ka. Nga maawanan maaramidam, taligal nga asawa day jay. Naimbag kumano nagsinada sakbay anak irelasyon ka. Saan magtagdindin na pa'y magayam? Wanan. Basol ko nanang. Di yu kumamot iparupa kanyak Imbes na tulungan dak. Awan maitulong ko kang kaanak ko. Anya tilaban ta iti legal nga asawa ngay. Pag nakmam day ta. Sika mo lang ti makagapaw no apay akasta ti mapaspasamak iti biyag mo ita. Ay nawaw! Respetuam ti mismo abagim kantipadam a tao. Di ka agaramid iti may kaniwas para laang iti pukod mo a pagragsakan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.